بله لسر ایریشا موشکیه کل دو شبا درباس بویی لسر باجار عفرین روجاوای کردستانی هاتبو پیک آنین ده انجام ده کشتی و برندار کتبون ده انجام و ایریشا موشکی بلا ازانیارین زیادتر درباره به ایریشه جمیوانی خود دکتر احمد شوقی اکادیمیناس ورگرمنها لستدیار که میوانی ما بخیر هاتنا تدکم دکتور دست پیک ده اگر تهربولین ایریشا موشکی بدمه چواهات پیک آنین و جمرة بحثها هجمرة قربانيان بكن حتى انها چند كس جاني خوش زدانه چند كس بريندار كتنا كرمك دسته که داره زوسلاو جبوتا و جبو بینارین آرکه همیان را سجادة اویریش یعنی تریودیکن هر کو گوهرتن نیانجی تشتن تینا کرن کو سیویل و دگرم عفرینی کسی عفرینی و کنامت تینا شاندن جالی رژیم سوریه دا و هف بندن و هف ملیسین پیاده هوا دبی وری خیار کرن وری زلال کرن بلی شوید چونی اویریشی یعنی نورمالن هر وقت تین کرن نامک بجبر 39 مالبات و دگریان عفرینی هر چقاس تنگاسی جهبون هر چقاس زحمتی جهبون خوگاهان دن عفرینی جالی که دا هزین چکدار ناهلن هف کسین در بدر بینج عفرینی و گرن عفرینی به هر وهاجی عفرینی وردگرن کامپان جیک و اولی جی بینه پشتی در بدر کرن وانج عفرینی اف ایریشن شوی چوی براستی به شش هفت موشکن جورا و کتاگوتی اف رنگ اف جورا جروکیتان یعنی جوا سلاحی لجم هیزن گریدای هیزن بسر پیاده باتین حصلاندن تمنه افتان الجم رژیمه و میلیشن هفبندن رژیمه وکا میلیشن حزب الله گول ناحیت نبولی بجیب دبن پاراسناوی دکن دیریشه دا عفرین باجارا کی شارعی کی بچو کنه او قاسم ازنه یک جوان روکیتان جوان يعني ناوند عفرين روجاوای کردستانی هاتا آرمانج کرن ناوند بخوا شارع عفرین هاتا آرمانج کرن و برنگه کی پر هوانه یعنی در اجمارا یعنی عفرین تجی کسا پر خلق تیده های هم هف کسی کوچبری عفرین بینج ادلبه و اف کسی جغوطا و گندوار شامه هانینا يعني چکداران العفرين جي بيجي كنا وهم جي شاربان يعني هم شرم عفرين كرد پر العفرين معنا يعني رجايا وانجي در دوري سديسية فاف موشك جي يعني پر اون نوك قنبلي هاونن يعني باندورا وانا کشتنی پردکن بریندارا پردکن خرابینی پرچه دکن هفت موشک دوی رنگی شبیچونی به عفرین آرمانش کردن طبعا کی از نکنم يعني بلقى بكم سد كيا بس بعاقل اسكانم بيجن يعني زيك يك شهيد كتي هوجي كرده و دور 16 کسان جی برین دارن پر جوانا جی برین وانا يعني دجوارن و هناك جوان ممكن يعني اجمار شهيده ممكن فرجي ببي روكيتك لسريا جدريس يعم جيراد فيجن كاتبي او دناف كردادا هن مشاكل دنجي طاقه زيديه پر وداري او کسی عرب برای العفرین جی ببین دستان شستی دا و شست و هفته و برجور دا ویرد بین حارتا بوبنیا الوداره کاتبین جرد بین زیدیه هنگ جیل محمودیه کاتبین بریندار کرد جی ناوانا دانه و عرب جی ناوانا دانه و اف کسی نانی هاتن العفرین جی بین علمو يعني یا گرینگ يعني اف کسی بریندار و اف کسی شهید کاتمه يعني
سيفيلا يعني نلشكرن باش يعني تبحثا روشا سيفيلان كر بحثا ولاتين عفرين كر بيجو من بشتي انجام دانا في إريشا موشكي ما ترسيتنا باخل كده دروس بود انها روش الباجاري عفرين تشاوي بشتي درباسونا چند مجبیره که جی 24 مجبیران لسر به ایریشه انها روش چاوای بگشتی روش وانچیه بله يعني وك استمد بيشمشي و يعني اف كسن العفرين دمينان كسن سيفيلن يعني وروشة عفرين بارجي روشة كارو نشتيبي يعني روشة كارام بي ستابيليتي تدا تا استايا كبلنت هابو يعني افجي يعني فيري اف فوضى تشكداري نبينا يعني وروش العفريني يعني باندوراوي سايكولوجي لسر عفرينية او كسن دنجي العفريني دمينان وانا بري شردينا يعني وانا بري راستي ايريش دهونا عطنا تشل غوطة تشل اكدبي تشل بندوار الحلبة الشرقي اف كاسن جدار باي عفرينا وانينا واتنا كلمة عفرينا اونا فيري بيتشناوينا يعني بوان را هناكي حسانترا بس بكردين عفريني رجبر افتش يعني بسر عفرينيا را در باز نبيه يعني دسرانسري كريزا سوري داش 2011 تا 2018 دماكو ارتشا ترك تبلي هيزن چقدر در بله افجی لسر زاروکان لسر جنان لسر کچان يعني بتایبت اف يعني جروب سوسيال ين هناكي ام جربين يعني بسي او نفسيه وانا هناكي نوك يا ميرايا يا ايد شردايا فبر فوضى تشيكرن بر يعني باوركا يكيد هو بمرا دانك رجع عفريني هو دكتور نها براستي ام خونا دبينن كو ام جفيكن بازك بما كتنا ام عفريني درابن يعني تاوي استاي يعني يعني خراب قالك خراب نخوش يجيب الدنيا خلكي بأوايكي برشاف كريان سنفسياوان طبيعي دكتور ازيفاغرم ارمانجا وكو نهاد مشا مجيد هاتو هاتي بشتراس كرن كو ج او هر حفت موشك جنافچين بن كنترولا ريجيم اسد و بايدي هاتي ابيتن بو سر نافند عفرنا روجاي كردستان دغوت يعني بالتني ارمانجا هردو اليان جوي اريشي بتايبتي اگر من سر في اريشي بسكنن جبر كوتا بوسي ونهم البات فدقريان سر زيد نخوال عفنا روجاي از باقل واد يعني بتني ارمانجا وان ريغري كرن لبيش دربدرين عفرينيه ناخذن خلق بقرن يعني ارمان جنواني دجيها ارمان جنوان دنجيانا ويا ارمانجا يعني السركه لجور وانا كو افكاسن فدقرن عفريني يعني ريغري الوانا بكن فناغرن جبو تم تشتك هبه يعني كو اونا كانوا بن بي بازرگانيه بكن از نابجم روش عفريني يعني نها عربيه از نار تمام از نابجم روش عفريني نها باشه و هر تشتی دا وکیل بین رونشتیه و آرامه نه روش عفرینی گلکی تنگاسی تیده هنه یک جه مثلا نوهیزن چکدار یعنی بین پیکرن ناک همین سره انسان دکن بس هری وهاجی یعنی عفرینی ها بریار دایی کو وگرم اف کسین یعنی دخوازن وگرم اف کوچبریه در بدریه قبول ناکن یعنی چا مالا من 20 کیلومتر جمعه دوره از نرم مالا خواه از بن قنادا بشیم يعني شما يعني تشكو حتى كداري فهذا يعني نفسية كنا بهاو كسر لكامبا لشعباء إدجين رات شيء هاتية شيء كنا جبر ويجي حفظ دجدينن بعد قارن هاو كسر الوداري كامبان بريفو دبن يعني أف تشكدارن قريدا بسر كايا ديفو ورجيم الأسد وميليشيان إيراني ناخذن أو نوفاقارن هونا وادگان بس نکنن وانا نهاجی يعني منع کن نکنن وانا نهی لبن وگرن عفرینی جبروي يعني ترسي بريك دن ترسي دخندلي وانا وعف كاسي العفريني جيمانا نها 39 مال بات وگری هاوی ببه صدامك 39 مال بات دن در بی چرپی دو دیا که ای وگرن يعني ای ببن هفته و حيشت يعني امانه بحث بين وقت ام خوني ببينن طبعا بس ايه راست وببي عفريني تجاري قبولناك يعني بيكي ماسي شو يعني از مولا خوش خيري خارا بردن يعني سلاف ترسك مازن هبي سلاف
برای یعنی هیوی کبی کو ام بگران تین نوف دولتی وگران او گارانتین تنانه نهاش بر خواه دگران بله تبحثا بقرا در بدرین عفرینی بو سر مالو ملکن خوا سر زیدن خوا تکر یعنی الگوری آگاهی زانیارین بردسیتت و خلق عفرین روجاوای کردستانی ریجایا بقرا در بدران بو عفرینی سر صدی چو قاصل الگوری زانیارین بله اینها و دیگران ریجایا وانا نبلنده یعنی بس باشه یعنی باشه یه جدی او گوهرتن دهندر همه هنگا سوری دواتنا چیکن پشتی البجارتنا یعنی سرکش همه هنگا سوری برای سالم المصلت يعني خودی مالباتا خوا وكيل بين احترام دكي براستی شورشگره یعنی دسته وی گمار نبیه به پری سیاسیش بر پری وی گلکی همه یعنی مرا راستی بیجه و عبدالرحمن مصطفى یعنی از هر دو جناز دکم یعنی از آنم حتی کدرینه وانجی یعنی هن تصریح دان که عم دخوازن خلق عفرینه وگرن عم بانگیل وانان دکن افتشت یعنی گشت چارچوک و کارک تیکرن يعني کارک تیکرن خلق هم بدون کو وگرن سر مال خوا وگرن سر زیدن خوا برافو يعني و اجي دفاع اوي دوما يعني از بين بلا وگرن هر چخواستن گاسی هنه يعني ام خونان نبینن يعني ترکیه هروهیزکا العفرینه عف کس بجی کرنن داویه ترکیه بر پرسیاری هر تشتی هر روشیه العفرینه اف کسی ده همه هنگا سوری دا يعني جو هاوجي دانو استاندني جدل دا و بحستك باك وكيد بيجن بتركارا بيجن بتركارا رونن تركيا داوية يعني اي سينوركي جوان بن بيكرني العفرين التنكرن اي ديني بس تا او سينور جي وارد دانين دبي هف كسن در بدر بينج عفريني تايبت او كسن كامبادا دجين يعني تشاوت بخديه عرضی تخدیه مالی تخدیه دیروکی تی هر یعنی در به بیسر هفتش گشت دکن رژیم و اف آلی گرین رژیم سوری نهیل بن برنگکی بیکو یعنی آشکره وانا نهیل بن ریل پیشه وانا بگرن وگر معفریده وانا مانه بشینن یعنی ای عفرینه بکن آرمانج با ایریشان وقت ایریشان شوید شو يعني تبينا يا بيويست كورا كرنت دمان هذا جبوي راكرنا في الشارع اللي سر خلق روجافاي كردستاني حتى كو اف في الشارع اللي سر وانا كرن خلقنا تشار نبن جدب مالو ملكن خوا برندن دربدر نبن ما بحسب فقري ذكر كو خلق فقر سر زيدن خوا تتبيجه هر چند تقاس اصلا جهه بيويست فقر باش خلقن كو دنوا عفرين دجي راسي قالك اصلا ديانتين تبعصا بن بيكرن بردوام كر في شهر قالك سروان تيكرن هم جالي جروبين تشكدار هم جالي ريجيم وبيادي هر دم يعني هر سري تشد روجان ام دبهيزن تقين لعفرين دروبرين عفرين تيكرن تي انجام دا يعني تبحثا باندورا خراب يابان بن بيكرنان تكر جوري بان كرياران بيويستا چوارا كرن شبوي خلقي عفريني دمان هذا داكو فشار بهتري سروانه يكرن يعني چاره سريا بلس نه چاره سريا بلس تنايا مرا رياليست بي يعني مرا حقيقي بي پر يعني گوتنجی تین کرن رکلاما پروپاگاندا تابیسیس بیانی اف بن پیکرن العفرین تین کرن بن پیکرن سیستماتیک امنا بیشن ور راوساندن بیک جاری یعنی تشتکی دبی دانو استاندن دایرکت به ترکارابه تشتی وطنه تاني دانو ساندن اللي قال تركان يعني تركارا تبدي بستينه تو يعني ايش هاش تركارا بيجي براي من يعني جوارا پککی کشایش مرا جیف کشایه یعنی به بهانه یا پککی متونه نکن عبد بی به همه هنگا سوری راجی ام دندر همه هنگا سوری دا کرد ام هنه ام رازینه یا نرازینه ناهرو لریاضی او که آمده کاریک تکرن و رکبریا سوری همید ناواندا یعنی تا اف پیاده جی هبه او ریوبریا خاسر جی هبه دبی کرد بلز يعني يك ريزيو مالا خا نكن ايديولوجي وكا كرد هاف بقرن هارم قدرا
هارن قدارة وهارن تركي جي وهارن جمري جي ميجي ام جواري ما هاو دبي ام برنادم بله باللاس دبيجي ام هرچ قاستنگاسی هبن ام الپشوار تنگاسی هبن ام خلق خود تشجیع کن گو وگاری عفرینی و الا امی وندا ببن. بله زور سپاس جبو میوانم دکتر احمد شوقی اکادیمیناس اکادیمیناسی گرت ایروت میوانم ابو زور سپاس لسر آمده بودن سر اخافترین ده سر چاوا.